tua nè ti xóa mấy pram xì khá bọt tua nè ti xóa mấy xì khá bọt tì mũi xóa mấy có bây sức xa thà thà anh trâu rộp an niếng oi đầm lại niếng lợt đầm càng niếng tha chụp hệ để dìa bình mục bàn cát mọc chia mà nụ cục ní cứ chỉ sna đầy bứt bà cót rồi bọc luôn ai đây chỉ nẹ miên bon bàn thua tục hơi mình men pro ca sô pan rứ pro ca khoan cho lắm đôi pro ca na mùi nụ tê đôi chân này cô rộp an mà nụ tiếng buông đại miên sna đầy bù cai ổng pi chiết một màu phía để dĩa cứ chia mà nụ sấy đại miên vào đây chỉ nẹ chẩn chậm miên vào đây chỉ mà cha lơ rúp sầm lên clan rúp phật thập vẹ miên vào đây chia thông không ca cục cồn tê không ca cục cồn đôi chân này xóa mấy trâu của rộp tuôn này ti rồi bọc luôn chia nẹ chẩn chậm chia mà cha nâng chia nẹ thông không ca cục cồn thải tưởng ao đó là ri mà nẹ đại luôn ban dọc niếng chỉ phía để gì hai nu dạng ní tơ xóm nâng chua tha phật đa xóa mấy vật đẩy xóa mấy trâu chùm rán mê ta tàu rốt phía để gì nâng ca ảnh nất ao bàn trơn pro niếng bàn tranh cha ẩm pi trà côn chào mai âu chào mai chào âu chào bong chào ôn mình mía mọc ta mọc dột dướng mà nẹ cốt chỉ khỉ pro côn cai nhau chỉ vật ao đó bồ rò mà nẹ chỉ xóa mấy cục cruông chùm nuốt mai ẩu niêng carbon tỉ pì xóa mấy có bây giờ xa thả mà anh mình trâu mơ nghe niêng chỉ phía để gì lại prom dốc propon đôi prom tự tuol prom dốc propon đôi prom châu căn small phùm mình đăng rương rau ở với so hái che tai và thôi nụ tê nè chầm bắn kề riêng yết tờ sa chầm nay nè cột còng tê có trâu che buôn sầm rạp cột còng đại trâu bắn chỉ muối chất acro rồi bọc luồn phong tục tuol đo sai chấm pua kỳ lái rồi bỏ propon phong cà phê bị bắt phay yon tải xem tiệt phong cứ chỉ ca cột còng đòi ẩm nót ọt thôn chỉ ti bầm phọt đại khát cầm vô ca mờ nghê mờ thao mọc thưa chấm bằng vì mình phụ cài lại cả mờ nghê sật trâu Việt Nam ao pro hay sẽ cái đây pro hay chia chấm nói chảnh tham đá ở đây propon sật tai chỉ nẹm miên kỳ lệ hái chỉ tham đá rồi bọc kỳ lệ rồi mấy năm mọc đầu tục đôi chân tơ kỳ lệ mua thá chia sật trâu tá viên làm bạ còn nà tơ chấm pua chỉ vật đai ruột nâu không chấm rôm này sật trâu nu hái cho trầm tơ hái trâu khom tổ tu chất hái trâu khom tu miên chất tầm lóp ở trên smart trăng nấc rồi lấc rưỡi đó là sự đây là ó rồi viên khnia đừng khnia còn mơ nghe khnia ở so tai chỉ nè chọp nó tầng ó khnia tê trâu miên mệt ta đòn khnia tớ bập bầy sẽ khác bát tỉ bì sẽ khác bát tỉ bảy xóa mấy có bây giờ xa thà mà anh mình trâu bập bật có bát chất bập bòn lai ca smart trăng chấm puốc khnia đừng khnia cứ chỉ bè đô ngọc pi bị pì xóa mấy tụi bay miên ca khoác hạtក្នុងមុខនេតិដតីក្តីដតីខ្លះស្វាមីទោះបីមានការខ្វះខាតក្នុងមុខនេតិដតីខ្លះប៉ុន្តែការរក្សាការស្មោះចំពោះភរិយាទុកបានដោយល្អមិនក្បត់ចិត្តមិនច្របូកច្របល់ក្នុងកាមគុណជាមួយស្រីដតីអាចចាត់ទុកបានថាជាស្វាមីដែលល្អម្នាក់កម្ររោគជាស្វាមីអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារកក់ក្ដៅមាននៅសេចក្តីសុខរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់មានសម្រស់ល្អដល់កូនចៅដូចមេអំបៅលំអសួនច្បារអណ្ដាតនិងថ្មិញរមែងតែងតែប៉ះខ្ទប់គ្នាខ្លះជាធម្មតាប៉ុន្តែបាននៅជាមួយគ្នាដោយល្អថ្មិញជាអ្នកទំពីអាហាររីឯអណ្ដាតជាអ្នកត្រឡប់នៅអាហារនោះបង្វិលចុះបង្វិលឡើងរហូតលេបចូលពោះបានរស់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាមិញប្តីប្រពន្ធដូចថ្មិញប្រពន្ធប្រៀបដូចអណ្ដាតកាលនៅជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាក៏រមែងតោះតេង
ថ្នាំងថ្នាក់អអន់នឹងគ្នាខ្លះពុំខានក៏យ៉ាងនោះដែរប៉ុន្តែការស្មោះត្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណាប្រៀបដូចជាអាហារក្នុងមាត់សិក្ខាបទទី4ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវប្រគល់អេសរិយុសអាត្មាអញត្រូវប្រគល់ណាអាត្មាអញត្រូវប្រគល់អេសរិយៈគឺភាពជាធំឲ្យដល់នាងជាភរិយាចាត់ចែងកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះអេសរិយុសអេសរិយៈយុសរបស់ស្វាមីធ្វើឲ្យស្ត្រីជាភរិយាទន់ភ្លន់ចិត្តទោះបីនាងមានរូបល្អយ៉ាងណាក្តីមានទ្រព្យមរតករបស់នាងច្រើនក្តីមានញាតិច្រើនក្តីមានសិលធម៌ចរិយាមារយាទល្អប្រពៃក្តីរួមទាំងកម្លាំងបុត្រទៀតក្តីសរុប5យ៉ាងនេះចូលគ្នាក៏មិនមានកម្លាំងស្មើនឹងកម្លាំងអេសរិយុសអេសរិយយុសរបស់ស្វាមីបានដែរនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកម្លាំងអេសរិយៈដែលស្វាមីត្រូវគ្រប់គ្រងភរិយាមិនចង់និយាយថាស្វាមីគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើជាអ្នកធំក្នុងនគរនោះទេគឺគ្រាន់តែលើកឡើងនៅភាពសំខាន់មួយដែលនាងជាភរិយាមានចំណូលចិត្តត្រូវការចង់បានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះស្វាមីត្រូវតែប្រគល់នៅភាពជាធំក្នុងការងារផ្ទះមានការចាត់ចែងម្ហូបអាហារជាដើមឲ្យដល់ភរិយាចំណែកខ្លួនឯងខំក្មៃគ្មៀតធ្វើការងាររកប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ឲ្យភរិយាជាអ្នករក្សាមិនមែនថាមិនជួយគ្នាទេគឺត្រូវជួយគ្នាណាស់ប៉ុន្តែម្នាក់ត្រូវប្រកាសច្បាស់តាមតួនាទីរបស់ខ្លួនសិក្ខាបទទី5ស្វាមីក៏បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវឲ្យនៅគ្រឿងប្រដាប់កាយសម្រាប់តែងខ្លួនដល់ភរិយាជាធម្មតាស្ត្រីរមែងត្រូវការអលង្ការទោះបីតិចក្តីច្រើនយ៉ាងណាក៏ទៅតាមកម្លាំងទ្រព្យដូច្នេះស្វាមីក៏បីបំពេញកិច្ចភរិយាត្រង់ចំណុចនេះហាក់ដូចជាមិនចាំបាច់ស្រាប់សោះព្រោះថាបើបុរសស្រឡាញ់ស្ត្រីណាហើយក៏តែងប្រាថ្នាឲ្យអលង្ការដល់ស្ត្រីនោះណាមួយនាងជាភរិយាទៀតផងពិតមែនតែភរិយាប្រដាប់អលង្ការប៉ុន្តែវាសង្ហាស្វាមីឯនេះទេតើតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីវត្ថុសម្រាប់សង្គ្រោះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបណ្ដុះនៅពូជមេត្រីភាពឲ្យដល់សត្វលោកដែលសត្វលោកកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការស្រឡាញ់ស្អប់គាប់ទាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកនោះអលង្ការជាគ្រឿងលម្អកាយពិតមែនដូច្នេះហើយទើបអលង្ការនេះត្រូវបានជាតំណាងឲ្យមេត្តាចិត្តតំណាងឲ្យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតំណាងឲ្យសេចក្តីស្មោះត្រង់លក្ខណៈបដិសេធការមើលងាយមើលថោកការវាយតម្លៃការវាយដំតថៈនិងអំពើអាក្រក់ផ្សេងទៀតដែលជាលាមកមិនមែនអលង្ការសូមអនុមោទនា